Inyuke kwanele inkomo la. Hayi ngibona ukuthi ngumuntu. Suka. Hey. Wala masakala wala bola amathini. Nikeza ithuba elilinganayo sonke masizalo, and this is for abantu abasha. Sonke masizalo sinikezwa amathuba alinganayo kaNkulunkulu, sinikezwa amathuba alinganayo, ebese kuya ngokuthi wena ukhula isikhathi sakho sihlonipha kangakanani. Indlela ohlonipha ngayo isikhathi sakho mangabe umuntu iyona ehlukanisa nodanga yenu, iyona ekwenza ube nomehluko kubantu enilinganayo nabo. So insizwa ngaso sonke isikhathi ngicela insizwa ifundisa ingane yayo ukusebenza. Insizwa nensizwa ayifundisa ingane yayo ukusebenza, ifundisa ingane yayo ukuhlonipha, ifundisa ingane yayo ukuphokophela. Ngoba liboniswe linjena nje sinamadoda ahlala ephikisa la ku social media, sinamadoda ahlala ethethe la ku social media, sinamadoda athi mayeseka abantu besifazane babona benza izinto abaseke ngoba enethemba lokuthi angahlala nabo ngelinye ilanga. Ingomba azange insizwa itshela ukuthi impilo into enkulu kakhulu kunalokho esikubonayo zonke izinsuku emadoda ekwenza akube khona ekwenzayo okulekelela impilo. Isitsha seyinkomo lesi, isitsha esidlela inkomo lesi bafowethu, njengoba kubuthanda ukuba nesomiso kulabo abafuyile ustani inkomo thengana izinto eyibooster inkomo sithi zidla utshalo obuphila bekukhona ukunokuthi ezihlala izonika ababambe khona. Niyabona lapha kusemakhaya la kwaMandlakazi. Kusemakhaya kwaMandlakazi kwelakithi la engazalwa khona, lapha engakhulela khona, lapha engihamba khona ngeenyawo. La. Niyabo? Hayi ukuthi asiyikhokhi imali ukwenza lento. Lokhu nje asiyikhokhi imali masifuna ukubona lezi zinto lezi. Siyayibulala ke thina lento lapha. Noba lesaba nje nibhube thina siyabulala. Vula.